Gainontzeko kirol ikuskizunak bezalaxe, aurten ere, arraun denboraldiaren zita nagusia egoera honetara egokitu behar izan dugu. Baina horrek ez du esan nahi, kiroleia, kirol ikuskizuna ez dela ederra izango. Aurten ere, Kontxako ikuskizunaz gozatzeko aukera izango dugu, baina aurten, Kontxa etxetik gozatzera dei egin nahi dugu. Las medidas que se van a tomar van a ser estrictas. Si tenemos que dar un mensaje este año sería el siguiente. Este año no es una buena idea venir a San Sebastián el día de la bandera de la Concha. Y sentimos mucho decir esto.